Pai isiar ni pen pai grade 4 ni ang bong matric la pen higher secondary asatla dopo. Thanbang atum lo kicok cia putar Karbi Anglong primary education sai campaign kapachini alo kapakla. Narkep ke praisi thanbang ang hoi puthot akimisi pithuji. HSDC, KSA, SYJ, SYC, KAWJF lapen UKAWA tumpen peace accord aputhak pherangkiame kepha. Kardom kabri prime pe malong pen Elisa Mirani timungpi nonar jeitha biotang ton pen. Corona war pen kaching yang bong pai isi la pen pai grade 4 yang bong matric la pen higher secondary asatlang ke dojia phantisik pangnopusi Assam Sarkar toklang sai kama minister Ranus Pegu pen birtak abaham phangapha than pachini. Assam Sarkar toklang sai kama minister Ranus Pegu pen bosik narkebarni Guwahati rong sopialong pai isi la pen pai grade 4 yang bong matric la pen higher secondary asatlang dopo pualam kapachathang pen satlang ke tokji lak katharia samiatum achithe wangphunlo. Corona joini satlang dopone ave puni pukamatha ang biptar chaklok apora hot pai isi la pen pai grade 4 yang bong hini achatlang ta dopo pua birta kangdang pen satlang ke tokji lak katharia samiatum satlang pilong jipu alama pialo tinilo. Toklang minister pen corona war pen kachiri yang bongsi satlang dopola pen subject kwansi satlang toklong jima laswalam sorkaratum chingwai bomloputa minister pen pachetak. Karbi Anglong District Primary Education Sai Campaign bosik in Coronar Keparni kapang dak thanbang ang hoi pabe ponsi thanbang amen akimi puthot paklang thupo pusi pachetak. Karbi Anglong District Primary Education Sai Campaign aru in Coronar Keparni bangnar kep ke praisi amen ingwaisi LP school along thanbang ang hoi kapa pleng jiaphan inghap ingpuponlo. Laswa thanbang kipia lampen inut ariso council secretariat along damsi kachisong angtong padodamlo. Halapu councilor hin penta thanbang ki pichok limpusi pherangke aham phangaphan alam than paklarlo. Thanbang ke pekchok chi puchi hilisa ya hot Karbi Anglong District Primary Education Sai Campaign thanbang atum lo ke jok katikok ke chok chi theklongsi aru in koranar ke pani bangnar kep ke praisia phan kangwaya thanbang thansi puthot akimisi thanbang amen paklang thuji pusi ar pukido asai phupen pacheni mate notification piponlo. Non malam soporaphan bertamo ington iksena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Choral hoi pokchukor jinjin ta nangna. Igar koi bong manai wangsarak thane pokchukor ong. Ko pipolo bong. Pipolo te. Igar koi ni pokchukor elo ti men duwai nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor dawai nang pidun tha. Lada ka tok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahen lo Alon Medical Store Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame Humring non. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along Humring tame. Dihena mopit puthot birta long wangthulo. Risim kangtang kyo rasong pen Assam la pen center government atum pen Karbi Anglong alu monsama pharman lamdon kachitok ja long Karbi Anglong araratum chinidonde.
asi peace accord ka chitok jia tumpen Karbi Anglong ara raphan ka pachini akinang sot athe Karbi akhe aphan si peace accord ke chitok pon popusi pherang ke amai ke phalong KSA amephu semian rong pharpe ningje Center State lapen recent kangtang ki orasong atumang bong Karbi Anglong alo monsa mapharman lamdon ka chitok jia puthak HSDC KSA SYJ SYC KAWJF lapen UKAWA tumpen pini KSA sai hemalong pherang ke amai kapidopon alang ni tumpen pherang ke amai along kaning je ponalam arju iksina so ang bong ben tum tamen tum chingwai chengsai ben pini rada phan la pen ke ala competent authority tum phan la pen ke la mamatma la bang so peace accord lo bedoji tum phan tum hin tum ka chuni ngori la pen ke asli je phan sik la bang so phan ke amai ke pha la sinin ben kanije kang tum mang la hello la bang so peace accord isi bang ke tum churolo la pen ke kampon athege ajak dingklo epi akachesong aprang 85 os kachesong mang MOU chito kong pentar diang long 60 dollars ko nang pepat no Karbi Anglong mas council ko nang pepat no taso phi resim gang tang ora song UPDS to me lam dono chito pen jakong ki pepat phan kam kem na me non nan tan la so constitutional amendment na bela la son thot si non le thota UPLA ke PLT la pen ke PDC ke la pen ke KLNLF atum pen non la bang so accord la bang so ko chitok jilo manga prang sinu tu masong man na tum ke welcome pon no lo kitu arara farman se bang so peace accord to ko tami non an tami isi itum lada ko peace la bang so accord lo la bang so agreement lo dujima to na zame anutin ame chini ne son sido la si nil tum ahin men kachu li bang ke jongsi akisung ave purutante la bang so aputha bang ke ta do ko vela da Karbi Anglong arara tum da social organization penjenglo political organization penjenglo students organization penjenglo tum ben tum ben jongsi je tham rak sa purutang de tum ke chok chi ke le de chapa ke bolong ji da sila bang ke tum chuni bang la ano je la arpu la concern a person tum concern bang pu bang ke tum bang la so bang jongsi isi transparency dulu purutang de Karbi Anglong arara tum tabi ni ke chitu du chot ko ke thom ni ke ni je kam tum mang la ano je sarkar pen apong talks ke hang lo tami resim kang tang ki or tuma phansi talks man ke hang chot kila bage tum ning duglo athe manure tum resim kang tang ot e tami tum ga ajak ding lui ning kan thong ke to selo hemple ka phaman tum ning songo mang golo in tangara ka song da dolo api naing du kuchat hu ka song tami dolo tami tum pinier ni tami la so ka song mange tum sang bol belan rasala pusan apor ke me go dak resim kang tang song man hang chot chera adak pinangan adak hemple aparman dak ka song asong dak social organization men jenglo political organization na panglong pon na pen jongsi labang so atok so long labang so ekor long si pot bulutang te Karbi Anglong pan azu si kimi technology po tum akamatha besin ni লৈ পেলাই চুক্তিটো যাতে ৰূপায়ণ কৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি দাবী কৰিব বিচাৰিছো আৰু আমি আশা কৰোঁ এই চুক্তিয়ে যাতে আগন্তুক দিনত যাতে আৰু পুনৰবাৰ এই চুক্তি লৈ পেলাই যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ স্বাৰ্থত লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগে আৰু সেই আশাৰে আমি নতুন যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যাতে এই পলিটিকেল সলিউশন কাৰ্বি আংলঙত অটোনমাস ষ্টেটটো যাতে শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে বুলি আপোনাৰ লগৰ জৰিয়তে আমি দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ Denaronga hitialong jojor cholanga tumapan MPH pen rapid antigen test pen corona kiso kelang kapang theka berta nonjong berta nang pali Pierthe adan ki unplup corona kiso avor pen kachipa jok jia phan denarong MPH ya hin pen pater piponsi vosik niphai sirke pani ada porphai sirke apor pen aniteli isira chitima por malom an denarong ahithi jojor cholang pen denarong ahithi adungarai ki do atumapan rapid antigen test ke en padopon Bangsir kep ke pratroxia tumapan rapid antigen test ke en padopen positive kelong inut lapen bangsir kep ke pratrokatum negative angthek longpon positive angthek kelong abang phiaphan no namat ke home quarantine si padotoi lupusi berta ribdunlo Tangte pinia berda bangkela pansi kangton iklo domi thakmi kurwang thu